naimbag nga oras yung amin papagayam. Kit ita, adto'y ti may sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala ti Biag! Okay mga kanta, tupay! Ay, ado ti lauya barok. Ado ti naidasar dito'y ayan tayo alamisaan. Agrendag tangag sida iti karne. Tatang, di kayo sumanohon atan ni nakapapal kayon. Kababain ka nagiti tattao. Maan ano aya? Kumikum amin atawa mang mangan. Sa kaya tikit kitaan dakat saan mag. Nini. Apa nga? Kamutak man langan. Ay sus! Nagbasit mo ti makutsara dito yung tanda kutsara. Tatang! Alakit din boboy. Di nakadikita-kitaan. Umagawa kakit dimot amangan. Nagado ti naidasar. Agpanakta. Ay, boboy. Irwar mo man dahi tayo impabulsakin ka asilupin. Apay manong tatang? Aduuna ito yung naikargak iti platok. Isilupintan, tanayambag tula apang ramanan tumot ni nanang mo, kan ni apong mo abakay. Tatang, kababain. Ay, sus, di ka kadi agbain-bain ta grasa da ito yan. Muto yun tayo silupin. Binita, karni ito yung sangpat mi iti anak mo. Ipapudot mo adagos tamang ano mabanglags. Le, lakay. Addan sakit nasaip mo anapanan nyo nakipunsyonan. Na. Oo, naikit din dahi ta panagsawumon, Binita. Nasaip. Apay, aso ay aso masaip. Ay nalakay, kaya rigam tay manganop nga aso. Iso na lang tapunsyonan ti paglaingam asaupon. Ay, di ka man. Di ka katagyaman ta insang patanda ka pay. Alakit din. Iluto manen dahi ta, tapnusan na mabanglags. Ano dahi ta? Bakit di magtanalain ti asawam nga agsapol iti masida Binita. Ay, inang aya. Imasin nyo, day takarne. Gamdiyo laam mo, no impuslit kit dimot ni Apyong ije na pananda apunsyonan day toy. Ay, oranya pa ititan. Tinapatag makaraman mo't na tao iti karnay. Malanitan mo't ti subel. Inang. Ay na, di mo ko na buyan naklaangan nga kilaban, Binita. Ay, agao kamutin na. Agkilaban ta. Merienda na ito yan. Da kayo latan. Urayo kon, tipang rabi eh. Si kalata. Di kanto agbabaway no maibus kon da ito karnay. Maimasak man ti mga nang kagta. Ay, anyan. Saan ako na mas daaw no apay akas dyan ni Apyong nga asawak. Timawid kan ni katugangak ama nagkarne. Aray, mayat man ta postura maon. Andan sa akin di pa nga nakami ti bunyag Sana ka mga nakiti bunyag, weno urayan niya apay dita. Papanangarod nga Anyan. Agaruyot ataar. Ay. Kakaiso na nga damot maisuot. An-anwak ngay dagito abadok no jak payla isuot. Maitugot kung to aya intun matayak. Ay, paragaw. Mabayag pa iti apit mo. Iti na itatakder mo. Nagsalon at kaataw. Ay, di tay lam mo ti biyag, pare ko. Awan gayam. Ang mga nukayat mo ti sumurot kanyak. Papanam ngamin ay aparay. Ijay ile. No jak agbidot. Itan sa ti birthday ni Mayor. Birthday ni Mayor. Wen, itati amok, pare. Nasiputang da kapitan ken dagiti amin nakakagawad. Naglugan da iti tricycle itay ang nagpaile. Mapandalaki di maki-birthday jay. Wen. Ita nga agpaisaw, pare. Ingkakit di matagrubat, pare Cardaw. Maawis amin ang makipagili no kastoy kasangay ni Apo Mayor. Sigurado man tay litsun abakay jayain. Kunak no kadwa na ka manan ni tatang mo, buboy. Saan? Manjakon. Jak kayatan ti sumurot kin ni tatang no kas jingad da pakipunsyonan na. Apay. Basta jak kayatan ti sumurot kin ko ana. Saan ako nga ubing? Wan ngamin. Manipod ubing ka. Kanayon akadwa na ka ni tatang mo no mapan makipunsyon. Ungayam. Saan aya?
Ani tatang mo ti kadwa ni tatang ko ang nagpaili, Brenda. Uy nga, Rodo. Anya ka no ti aramidan da ije ili? Ket no kasangay ka no ni Mayor. Mapanda maki-birthday Anya? Inawis ni Mayor Ida? Saan? Ngem talaga ka no nga open iti amin. Ti kasangay ni Mayor. Saanan anas ken nga agawis pa ta mapanti amin amayat. Kasanon, noon napan amin at tao dito ili tayaw. Makaanay pa'y nga tati sa gana da. Ay kat makaanay nga taa. Kita man hindi nag-blow out. Nakaanay matin sa gana da. Wala niya. Stomach progress man nga roden ada tatang ko kan tatang mo, bubay. Sigurado day taa. Mapisina kong pare. Di na pa lang nga taiyayab tikaan. Radyo na na po Si Kaboy. Awang pa'y ti alas 12. Apag husto laeng nagpameriendada ko ma. Ang mawan mo't ngamin ti merienda. Si Ka talaga, paray. Ay, jakmat ngamin namigat itayan pare. Anya? Inreserbak talaga ti pagyanan ti karni dito yung buksit ko. Tirigat na. Maulser samot da taon. Ay, ay. Madamansan nga isagsagana da. Dagiti may plastar amakan. Kita ba? Plastar dan kadagiti na apan lamisaan. Ay, sapay kuma. Tagipunidan. Mabisina ka talagan pare. No kayat mau. Inta pa'y soft drinks di takanta, paray. Ay, kuha. Pagpletik la ti kwarta nga inted ni bakit. Ay, siya kung tiyagbayad. Narigat makaalakan iti sakit mo. Mukas ta mabisin ka una yan. Umay kan, paray! Kasangay gayam ni Mayorita Benita. Wen kano nanang, napanda Apyong kan Kardo. Ay, di man lang nagtagtaga rin ni Apyong. Simurot kayo kumananang? Ay, katuan na. Panggapo ka dumawas, ijay ayanda ka kailya. Ay, pasyar kayo la pasyar. Imbag kumaan, no kabisado yu ti papapanan nyo. Nay, kasla pawilan nak nga agpasyar asi ka Benita. Saan mo't akas tananang? Pampanunutok laeng ti pagsayaatan nyo. Ay, di nakpawilan amapan iti kayat ko apapanan. Kakaiso na kabaelak pa'y mo ti magmag na dita. Pagwatwatak mo na. Ne, ada nagsardang a tricycle iti batog. Ang mga nuadan ni Apyong. Ay, sige. Kain nakman sabton. Ang mga noden sarpot na ka. Ay, anyan ni katugangak. Managkarne pa'y lang. Makaamon iti biyag na. Nung umatuntuman ng ti presyon, ti dara na. Ay, nanang. Sa anak ang nakapangan iti husto. Apay, di mo nagustuhan tinda sarda. Nagustuak. Agkakaimas tupay. Agam nakaadok mo't ng tinagmerienda. Awan pagyanan ti karne dito yung buksit ka ni di agpakanda. Kasano ngay dayta? Jak tumot ngamin namigat. Sa naglanaw damot ang nagpakan iji kasangay ni Mayor. Gapo ta mabisinak una yan. Inawis nak ni Pare Cardo na pan nagmerinda iti istor iti asidag ti balay da Mayor. Kasta. Ay, awan nga nun Kunak lakit din no nagpundag ka iti karnay. Ay, hamburger ba't ngamin di ginatang ni Pare Cardo? Naimasak at nakadwaak. Ay, di ka pa'y lakit inyawid jay may sa tapara kanyak mo talakaw. Ha? Nukas jay, ireserbaan nak mo't Kaasyak mo't ngayon na makanayo na mabatbati dito balay. Nanang, sa dino ti ayan ni tatang? Ay, napan naki 40 days itinatay akong pari na. Manan? Kanain metla kaanan ti papapanandan. Kadwana ni Apong mo abakot. Ala, oray ni Apong ustan, napanmat? Ay, wan. Kasi ngad unay ni Apong mo day di nakarpya nga inadjay natay. Isumit lagaya ma. Ay, kwa nanang. Bagaan nyo man ni tatang. Nukas di apunsyunan, no pakanan ti papananda. Maawatak ti kayat mo nga ibaga. Oray di mun baliksan, anak ko. Kasano?
Adda nang ko sayang gusang dito barangay. Kat kababain nanam. Wen nga rod. Pampanunutak no kasano nga ibagak asaan a masair. Ang mga no pangrugyan tuman ti di mi pagkinnaawatanen. Saya atin yun nanam. Tani, mababain na kung iti ibagbaga dagiti tao. Bakit? Apay lakay. Anyat okasyon di tayan da kumari masita. Adaya. Matantanawan dito iti ayon da. Kumita ka kadidita. At dagas asaw. Adda maipalpalais nga agat mapupuran adut-dut ti manok. Wenno, kalding nga tadya mapulpulpugan. Awan. Adda okasyon dita ayanda. Agpartidan sa kano iti kalding. Aya! Ay sus! Nagimasket nga tanti kapukan akarnit kalding. Ay, lakay aya. Apay manay. Ay kwa. Ammom ka din, no anya ti birngas mo, kadagiti kaaruba tayo. Anya? Birbirngasan dakdag iti kaaruba? Katuan, pudnumat ngamin. Naglaing ti saup mo no kasta nga damaangay nga okasyon wenno punsyon. Mapawilam aya ti angin amang ipalais iti bang-e ti mapupuuran a mapartay. Natural lang, met amalang ab. Dayta nga rod ket. Gaputan no kasta amakalang abkan iti mangipasimudaag iti kaadda ti maparti dita. Mapan kalatameten nga oray di da ka inawis. Anya? Kahit, anya nga rod dayta ibagbagam nga ibirbirngas da kanyak. Birbirngasan da kan iti apiit. Gaputan naglaing ka kano asumaep. Anya kumati pakasaksak naran da kanyak. Ha! Awan bibiyang da kanyak. Nua sino man dagitang agsasaw. Gardo, amangan no sumurot ka manan kini Apyaw. Ay, sana. Ay, sos, jakla kayat ti mairamraman a maawagan iti apiit. Dayta nga rod, kababain. Abmum ka de, ti kayat asawan ti apiit. Mangmangag ko dayta, asasawan dagiti kakabsat at tagasulsulinag. Sao dagiti kakabsat at agabantay dayta. Naapiit. Kunada, no malang abdan ti angot ti mapupuuran a maparti nga ayaw. Baka, kalding, baboy, wenno manok. Dayta a mapupuuran, wenno mapulpulpugan. Wen, maawat akong lakay. Nalaing ka no asumaop ni Apyaw. May sapay dayta. Managsaep ka naw. Ta masaep na lata ti maipalais nga angot dagiti malutluto asagana iti ponsyunan. Ket oray saan anaawes. Mapanlat ta makipangan. Ti kababaen. Agitugot to pala iti silupin na pangikargaan na iti yawid na. Iso nga rod, adi kan sumurot pa'y kunkwana no ponsyunan ti papanan na. Mairamraman ka lang. Ang maawatang ni Pari Apyaw. Siyempre, saan unay ang makaramraman iti karne, iti balayda. Tadi damat unay makagatgatang iti karne. Una, tadasad-sadot na. No kumanagagat, di adamot kumakwartada ang may gatang ni bakit na itinaimas amasida. Apyaw, kumusta jay napanam idikalman? Naragsak ni ulit aga nakakita kanyak. Damdamagan na kayong tupay. Kaslamat ngamin agkakapsutak idikalman. Angam sa nabalay. Nang ted iti pagpabunar tayo. Agpabunar tayo kanumay. Anya? Waninang. Ibus ko man tinted na. Uray tadamot nakalasin na para kada tayo. Katun Sige, anak ka. Agpabunar ka mag. Tadikat si kalaka na yung timakipunpunsyon dita. Ay, si kamot ati agpapunsyon. Nagsayaten paray. Malanitan nga raw ti subil ti amin nakabaranggayan tayo Ay katuan na Pag subalit kumot akadagiti nangaw-awis kanyak iti kalabas. Ayun na paray. Kastay kunadan.
agkakabaranggayan, agkakadanggayan. Kasta talaga tibiyag, pare. Ay, uwan mat Ang mamati ka kanya, paray. Adulakit di ti makigtaot. Mga no saan da pa'y amamate ngagpapunsyon kamay. Una, tawan amuda pangalak iti maisagana. Ang adda kadakwatan, no di na mamate. Basta maawis amin nakabaranggayan iti punsyon may. Agbabawin to dagiti saan nga umay, no di dan tumaramanan ti sagana. Sige man tayo. Hoy, thank you very much. Naragsakak bakit? Kita mayat ti kakaanan dagiti amin anaawais. Wen, agam ay na, ano ti saan nga imay. Gapo tadi dapat siyan akaba alamot agpunsyon na kastoy. Di da ngamin ammo nga uray istambayak, tadaur urayak. Kanti amuda, makipumpunsyonak asana kanaawais. Isu adakas ti panagkita da kanyak. Wen nga rod Tilang amin pa nag-istambay ko ti makitkita da kahit. Ken ti kanayon nga idadaray ko iti punsyonan. Nala, uray kat mapanagnakan danton asaan kamot gayam aman nakiponsyon kan istambay laeng. Intun isurot na kan ni ulitag ijay Hawaii. Wen nga rod, bareng maikuyog na kanon iti panagsubli na ijay Hawaii. Anyan? Ni kadi badong tikit kita Wen, isupsupot nandiyan sa nga bandihado alitsyon na nakabarada iti tangat lamisaan. Ti ammo na nga taak at awanan ti mangan. Isu nga isupot nan tinabati iti pagpunggaan. Ay, bayamon bakit? Ay, madimot gayam at talaga kita. Kasla makit-kitak ti bagay, di siyak ti makipumpunsyon. Hiyawid na lakit di aparakan ni bakit na dayjay. Saan ngamin nga imay ni bakit na? Kastaya. Wen. Kasmut kan ka idi alakay. Yawidan nakmut idi no sa anak asumurot kan ka no mapan ka makipunsyon. Wen. Ang jakton aramiden ti kasjay bakit? Saan taon? Wen talo ipalubos ti apo, adda kanton iti Hawaii. Wen. Barang ngawanan ti problema iti papeles ko nga ipagpagnan ni ulitag. Sanak to na mapirngasan iti apiit. Uray pa no sanak ang matuloy iti Hawaii. Ne, agawid san ni pari ba dong? Bit-bit nan jay supot ang naglaon iti karne. Nalbas kami na naman. Huwin Siyempre, tapno makapanganmatan ni bakit na. Ay, madi. Talaga madi. Kasla makitkitak ti bagay. Babani ti inaramid ni Badong. Apa yun lakay? Agrup-rup panget kamet. Awan bakit? Awan. Ay, umay kakit di. Asikaswan tandagiti bisita. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. Di tayo makita ti bukod tayo akamali, ngem makita tayo iti sabali, sa tayo tumatla agbabawi. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino, ken iti direksyon Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.